Assalamualaikum dostlar. Sizler meni men Qaradan Qirg'iz kanalı. Bugun biz özümüz ko'rganda ele Minecraft degan o'yinda o'ynab жатабыз. Bo'lmasam biz videomizni boshlaylik. Video boshlanmas burun обязательно like jana подписка bosib ketinglar. Sen bizga bugun biz Minecraftda emne qilamiz? Minecraftda bugun biz lavuşka jasaymiz. Bu birinchi seriyasi. Lavuşka jasaymiz. İkinci seriyasini kütüngüzler kelsa обязательно like bosib ketinglar. Sen bizga bizden birinci lavuşkabız. Bizge ушундай ушул жерде тургандардын ушулар бардыгы керек. Биринчи эле биз жерди чукула алабыз. Так. Битте 3 кылабыз. И бул жака 1 2 3 ушинтип бузуп чыгабыз. Так. Ушинтип бузуп чыгабыз. Hazır. Buzub çıqqandan keyin bunun altına lavuşka koyuyoruz. Tak, lavuşka. Вот, lavuşka koyuldu. Lavuşka koyulduğundan keyin bu yerge dinamik koyuyoruz. Yoki. Вот, lavuşka ottu koyduk lavanı. И bunun yerge dinamik koyuyoruz. Dinamikte koygandan keyin anın üstüge ушундай nerse koyuyoruz. Kum jandarına ушундай yoki bak knapa asılıp ketdi go. И вот koydum. И bulutga suндукта чагыздан бул жерге алмаз и золото блок и чыгабыз. Чыккандан кийин бул адам келеттен көрбөй эле келеттен сундук карайт. О дейттен барып алса бомбага түшүп отко түшүп бул жарылып кетет. Вот. Биздин биринчи lavuşka ушундай болду. Ал эми экинчи lavuşкабызга болсо бизге так. Экинчи lavuşкабызга желе керек. И желеден кийин начальный данчик керек. И редакция был керек. Дагы так. Ушул жерден бизге ушундай блок керек дагы. Сундук жок. Земля керек. Так. И лава бар дагы. Бунуста да лава болот. Ал эми вот. Экинчи так uzun. Шунчалык жетет. Bunu da çukulayız. Tetresler şunday nersesini taktık. Lükken. Tak. И aslında ot koyuyoruz. Ot. Lava toyuz. Lavan koygundan keyin jandarına zemle koyuyoruz. Şunday. И bunday qilib bu yerlarga ушинтип qo'yib chiqamiz. Так. Вот ушинтип qo'yib chiqamiz. Qo'yib chiqqandan keyin так, shunday qilib zindar bilan ulab chiqamiz. Ушул төртүчтөк qilib. Вот, uladık. И uladгандан keyin начальдан çıktı. Ушул жерге коебуз экөөнү. И кийин болсо нитти алып, так улайбыз. Так. Hazır.
tak. Negadir bolboydur. Вот ушундай болду. Вот ушундай болду. Бул келгенден кийин кнопканы басса, ушул ачылып и түшүп кетет. Кийин бул лавага от болуп, короче, өлүп калат. Вот биздин экинчи ловушка ушундай болду. Эки жак тип көрүп кетсе, амантип басылып калса, кийин бул түшүп кетет. Ошентип бул жоголуп калат дагы. Зомби өрттөнүп кетет. Биздин экинчи ловушкабызды бүттүк. Ошон биздин видеобуз соңуна чейин жетип келди. Бизди лайк жана подписка басыңыздар. Болсо сак саламатта калыңыздар.